yettama duwaw kadi on yentama duwaw en gari ɗo salmondirde e bandiraɓe fof yiggade ligge mo gonɗen e muɗum o woni commission ndi contre vol de bétail en calmini e joom wuro o firma dendagal bandiraɓe en calmini kadi ceerno men ceerno Mama Sow en mbi yo Allah junnum gurdam muɗum waɗa hen cellal e ɓooya duwarade hen e dulde en ko gonɗen e muɗum ko en calmini dendagal président commission lutte contre vol de bétail ji hono kaw Mamadou Sow Diallo jeyaɗo no canapé anglais en calmini chef de finition kafo ardade Sara Ndaw en calmini chef de métopulu ardade Jobbo Diallo en calmini chef de Sinthiou Malem e ardade Ismaïla Diaby en calmini chef de Kantora naɓe en calmini chef de Jimara en calmini chef de Sandu naɓe kamɓe fof en mbaɗinoɓe invitation hawrude hikka ɗo e Birma le 21 janvier 2024 hawrindini en ɗo noon han e hollude bandiraɓe ɓe fof ko fedde nde woni e dow muɗum ko woni fedde nde liggoto ko ko fedde nde waɗata cotisation timtol golle ngol waɗe goto fof anda kalis muɗum o o waɗimo ɗo kalis o wona o pijiraɗo wona o ñamaɗo ni tan mere mere e wonno neɗɗo kala ɗo watta mbuɗu maɗa aɗa foti andude kalis maɗa o hoto mbaɗɗamo e holo o liggora hoto o rewna tawi ko ɗum woni ko rendindinen ɗo kadi ɗiɗum ɓenni han ballodiren e golle he ko faati e ɗaɓitere he e topitoɗen hen no feewi tinnoɗen hen kadi no feewi eɗen gandi ko ɗaɓitere nde woni commission no hunde majji bandiraɓe mbawa wallodirde hen ko feewi ɗiɗum ɓenni kadi laaren programme ladde men nde eɗen gandi en mbaɗi commission lutte contre vol de bétail Allah waɗi en darima hen ha enen fof ɓerɗe men kawri hen ko fati e guyata kam ustima kono ladde men ɗe eɗen mbiya jeyni ene bonnade no feewi jeyni bonnoji ɗi noon ko enen tan mbawi darade ballodiren e laamu o wawa en wallitade hokka en kadi yamirore mbawen darade hen ɗum o wawa ustade e ko ɗum wonno ko addi en ɗo hande en calmini noon bandiraɓe ɓe fof en juurimaɓe fof e ɗeɗo toɓɓe tati ko heɗen si Allah jaaɓi ko heɗen bandiraɓe garata e toɓɓere par toɓɓere jewten hen ha mbawen nanodirde hen e kadi si ɗum ɓenni han o piyeɗe ko caggal réunion gasi han seeɗe mbawi joɗade ɓe hen fof nden ndendina tiye mumen gadda saare fof rendindina kadi eɗen cikkira bandiraɓe eɗen kalno mbiɗen kala saare yo wat commission to saare won toon ɗaɓitere nde noon eɗen mbiya golle ɗe ene ngakka hen no feewi saare fof saare commission muno yo wurtingo ha mo wuura beela ngo wawa wallude e commission mawɗo o e golle e no feewi en calmini bandiraɓe fof mawɗo o e golle e no feewi en calmini bandiraɓe saare commission muno yo wurtingo ha mo wuura beela ngo wawa wallude e commission mawɗo o e golle e no feewi en calmini bandiraɓe fof kala garɗo ɗo salminama juurama yettama yagama duwaw kadi ene rutte duwaw assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Salmini yimɓe ɓe fof aka hekka ko ɓe konto salmini jaarguiɓe ɓe dotirmaɗo aka jaati woni konto men gata birmankol kala garɗo ɗo ako mo wonata jaam salminiɗo ay ɓe konto yo Allah wallen ɓuri ko walli en ala mo ala en ndema hani sa hekka ndemaro lafa ɗon yawti no tambita salmini almami o ay ilmam o konto salmini surwel naaɓe ay surweli gol ɓe konto salmini président ji gardi ɗo fof ay kako président wol ɓe konto ceerno saydi memi dula goto e le président o ceerno saydi adi lakiɓinma ɗum woni jaygol ngol wona keta kimala fannade tawi sénégal waɗi min sénégal yo a loota gambi waɗani gambi a woni manɗo kimala fannala ɗum fewani wotata saabu jangol iwi gambi naato e sénégal min kimamota gambi a ɗum ta sénégal kon
nango ala moto mutanol kono bari kono woni koyngal gotal wo amulutale meel sinkile wala meelo sinkile wala loni non sayin dum ñende min baɗi e kimala fanala itel fanan lota siɓe on gandi tunnuɗo gambi dinga molo be alo ka tele kima ko gambi ton jiimo min nyaayaji kala nemi nga ko gambi ka foy mo nangue ala mutala ndoro minen ga min gandi tan tunnuɗo sénégal e ni dele molo senegal be alo ka kima mo min kalana ron di ba ko senegal commission wala sedde akabo ita woni tan sawo sam ma nana tefum e ko kukutole duma kono e ɗum wona ɗum hawrata node ado kudeta no siɗo yawtiyat no tambita cikkuɗen nga memmira nguya gasi nga memmira kono ko suñaro banta huɓata suñaro te banna ɗo e arna huɓata jande duniya e bang suñaro te banna koyen gueɗoto enen e nden sa kata ha sukaɓe men gara sa kata fone di moya men no wuli kan kono foli fanan si kuulo ɓene keɓɓo wuli fanan sa ngutan fe o wita tan kono huɓata asi talado ɗo banate banna jande duniya e wuli siɗo yawtiyan no tambita sa nani fedde mi ha moy ka fo ko werse e verserole kono ka jo so tawi fedde werseta ka fo naali buka verseroke fedde nde tiɗetade alla ka fote ko bannane ko jinmi ate la fita menna pelleje ɗe moon ka fo be yoɓe tinnornoɗe pelle tinnori be wakili gila ɗo ha sénégal e ha garamayo fof ha sandugu birin sénégal fo gambia be wakili tinnorenoɗe pelle tinnorɗo ni be mamba be wakili yelo minen mbin gadima on de ako itelle ka fo fonotade kono enen koye tembuɓe bari bi limbe be temberi komin mbaɗi kala itel ye be fenke on mbaɗi ɗum yel fana ngati yoɗe a pelle mban noon de ako kafu to mari ari fana ngako nyaade kala fedde ako kafu o kafu wujjanama ni alle be ko sunya woddo pelle ako kafu on dol be jam nguya iwan toon de ako dol be keri sunya roma ko neɗɗo wawa neɗɗo suusata wi ko fedde kaari ako pote ajila ko la kar le kafu no kono tande nguyaji e waɗe ɗe pelle yo ƴeydu pinnare yo bar sunya robe ke kan kafu ni ko no ye wakilo kafu wona pour awa manke nyinti ina heewi jawdi ko na fulo si atambul wona ɗum waɗa fedde wo buka ko kafu ke si yimɓe si neɗɗo woni e tumbe wi e heewi jawdi gatani yege ibe tundo ni na ko na fulti wala mo si man dum kafu ko ɓe kewani jawdi ɓe yoɓe naat fente men bulu aldum onon mbawi kewɗo jawdi e fenti o ni atelle notala yo naati onon mbawi kewɗo jawdi nani be dunda kafo ni ko na atelle nota fenti kono minen fedde amen nde ɓe kew jawdi ɓe tinnaki bari telle kafo na fulo be bulu bari ma wakili minen ɓe min garaɓe yomin powto fente telle men bulu woto man fonyo ta ko futti goto tawda ko wujjaman ni su kilim be bulu na su nyata dum ako ɗiɗa jawdi nawma na fulti wala na ful bawo be ta bala ko na pelle ɗe mbaɗiraki miɗo heewi jawdi la kafo ni man lo ni ka ko na fulo be bulu ɓe mbaɗiraki omi ala jawdi amanke ni lo kan ko fu aroti ɓe mbaɗiraka min komi ceɗɗo aman lo ni kan ko mandi ko le munti ɓe mbaɗiraka min komi saran pulle aman lo ko ni kan ko musara kulol ɓe mbaɗiraki komi pullo amanke fulati koɗe mbaɗira ilo ta men kan koɗe mballa en pour mo li fandema ngan ko de ɗum pelle ɗe mbaɗira ka fo lo ta wala ka e laarani kewɗo jawdi aman banna jube e laarani mbo ala jawdi aman fuare jube ko gonɗo e fedde o tan ɓe laari membe lodi dori ka fo ni ko be lodi tonya kan ka fo ni yete je gatton hakke noon desi yakke si oumar aroyi ɗo an ni umar na ta janna seko minen jooɗiɓe ɗoɓe mitel men be siri mitel men be siri jam minen président jiɗi mitel president woni yo min gimmo min jaa ɓawde be wulla la yeta koma wassalam wassalam allahi taala o barakatu merci a jarama président misil mo be konto na ko na jamula Allah ba ko alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin be wulu ban tengula wol meni yan na tin jambi to o ngani do ko keno na de ngani keno ala ni na wulu bali ke tan lo ba de ta masa kala bindu yani mena baro dam kala mena al fal de tengula na sawu do be do ko mena wala mbola wala janila
Quand on est baron kara ñitandi ko 2023 le 1er janvier à partir du 1er janvier sans tar folo mo baron ñitandi la kata hula 2023 décembre 2023 baro la fitan boro ñitandi la desa la mo yani hakkilo la alors assalamu alaikum secrétaire o wi caggal salminande o wi yetti jinnaɓe ara en haalande hitande yawtude nde gollal hitande yawtude nde simta gollal ngal neɗɗo kala anda muɗum oɗo wannomo ɗo anda ko waɗanimo ɗon anda e hoɗum bo woni anda komo golli Dawda Wali. D'accord, min kam min alali e na kafo men krafo lutte contre le vol de bétail mo men nga cotisation ke jeti do mo keme fula mo tan wora ni kile wala e cotisation te ni sa mo ko 2023 sa ko no mo keme fula mo tan wora ni kile wala be na kafo ko no al salo mo nya o wi hitande yawtude nde ko werti e commission en ko yimɓe temeɗɗe ɗiɗo e capanɗe jeego e neɗɗo goto ko ɗum werti e commission en hitande yawtude 2023 o no tambita o mo keme fula mo tan wora ni kile mo parce que nga sanji nan leke cotisation la sanji nan mo leke cotisation la mais yalo ka foko ye wuli kilim le verser mo kebe fula mo tan ani tay o le wuli kilim le verser woto ko do data kanya wuli kebe fula wuli tan ani tay mo kebe fula mo tan ni tay la wuli kilim ko di verser no mo wi he nder ɓen yimɓe temeɗɗiɗo e yimɓe capanɗe jeego e goho par wersuɓe wulure ɓe ko ɗum woni yimɓe temedere e yimɓe sappo e jeetato ɗum hawri ujunnaje temeɗɗiɗi e ujunnaje sappo e jeetati mo tambita ni kabi o mo kebe fula mo tan wor ni kilim ni kono mo kebe fula mo tan ni tay mo lo fote men o le wuli kilim verser mo say o le wuli fula verser ko woli bele sanni fula nyaw na kono woli wuli fula la verser zero o mo sayo ko do data kanya wuli tan ani woro konto kono mo wi heddiɓe ɓe goto kala ko ujunnaji ɗi wersi ɓen wersuɓe ujunnaji ɗiɗi ɓe ko ɗum hawri ujunnaje sappo e jeego saabu ko yimɓe jeetato wersi ɗum mo tambitani kabi men ɓe itaji sama ñaw kono mo woro wula o le wuli saba wuli verset zero mo woro wula o le wuli saba la verset mo wuli saba wala data kanya wuli mois ani kile mo woro wulo la verset o hitande yawtude nde wersuɓe ujunnaje tati ɓen ko yimɓe jeeɗiɗo ɗum hawri ujunnaje nogas e go ɓen ko wersi ko ujunnaje tati anin kabi mene sans muɗo verset zero sans muɗo mene a verset zero wala mo woni say wolle am verset zero wulnal mene yalo ina man ɗum ko waɗi hitande yawtude nde ɓe ganduɗa ɓe meeɗa narko hesɓe ko yimɓe nogas e nayo ko ɗum naati mo moi anin say yimɓe nogas e jeetato wolle wulnal verset wolle ɓe sans folo kono zero ko ɓen ganduɗa ko hitande yawtude nde woni premiére nargol mumen ko ujunnaji nayi ɓe bersi on tata kanya wuli keme wuli tan anin fula kondo kono ɗum hawri ujunnaje temedere e ujunnaje sappo e ɗiɗi mo sa tol men yalla ka fo ko commission nin kono na commission ni mume kono na kafo nin kono na ko ko bo kena fula mo tan woro anin kili ko le ko dije sa be tan woro anin kili ko le ko na mo le kafo nin kono be sa lo wonya mo wi commune ko te capanɗe jeego e goho ko ɗum woni e nder commission o ɓen tawa e commission membre kono men yalla ka fo kala keme fula verser pour yele badji sur carte membre ni o mo keme mo fula o le versement ke pour yele carte membre so do cotisation ni do pour yele carte membre ko badji ni men kala jinde mo keme mo fula o le la ko verser pour yele carte membre so do carte de jiiton de yimɓe e ɓorno ko yimɓe temedere e yimɓe ɗiɗo ko ɓen versi temeɗiɗi pour ɓe keɓa carte o mo keme mo fulo o ko do kana wuli mo keme nani konto ko ɓen yimɓe temedere e yimɓe ɗiɗo ko hawre ujunnaje jelu wuluje nogas temen nayyi anin kabi pour déjà la moy déclaration ni caractère parce que ni ngala man ta kafo ko ni le fen filda aka keme woro ko na déclarer parce que adaro mo ta o ti man ta kafo ko o men ka déclaration ke man ta kafo ko fen keme woro ni karola verser o keme woro mo tan ani woro na 2023 sa ni ko
mo tangni woro wolle ina ken wor kan worol verse pour que le fam déclarer kabo kono boyi kala ko ganduɗa a jeeyaka e fedde si hunde ma majji a yiɗi waɗanede déclare ko temedde jeego jogota ɗum ɓen yimɓe sappo e jeego ko ɗum yoɓi on kalis temedde jeego ko do tata kanya wuli konon to keme woro bo mo tani woro la keme woro wuli konon to keme woro ila ko do kanya dawro kalis o hawri ujunnaje jeenayi e temedde jeego mene fane yalo ka fogo ikara photo envoyé bu boko non kare alaman ni photo envoyé de men ala ni kantaro mantano jonna wala ye video ki de men ala ni kantaro mantano jonna ngara ni alaman ni ngakeno fulo layga mo tan sabani fula o le ala ka fogo mutata ile ko ya ajo kemo fula mo tan sabani fula o le lu asaw alaman o la tega e o mo wi groupe o ko ɗum woni groupe ɗo whatsapp kala beddiɗo toon ko ganduɗa yadari e gaynaka alaman baɗaɗo o no joni o tan saba anin fula yimɓe capantato e ɗiɗo ko ɗum woni ko alaman pawi hen goto fof yoɓi temedɗiɗi o ko ɗoɗata kaña wuli woro kenenani on kalis hawri ujunnaje jeegom e 1400 tay pour ɓeyakal mutañolo ko ɗo men versé ta men ngalo kafo kafo ɗim dam malle o ko ɗo versé ka tari le cotisation le mafano ma mene wuli kilio mene wuli fulajo mene wuli sabajo fo wulnanoli ani men yalo kafo ko ye banjil fana jo ani men yalo ye keno worol fana jo ni ala manda ile déclaration le mafano ani keno fula mene fana ala manda ko ɗo wuno ɓeɗata kaña million fula wuli saba kenenani konto kono ina mandi gol kana fo wuli kemenani wuli saba kemenani konto o ko ɗoɗata kaña wona fana 100 kono e ko ɗum woni dendagal ngalu hitande yawtude nde ɓiye gadoraɗe nde ha he alamanji ɗi ha he déclaration ji ko haali so fof ngalu o rendina hawri ko million ji ɗiɗi e ujunnaje 3 e 1400 ɗoɗata kaña na cotisation kafo ɗimulla ko ɗo men aɓote e ɓulo kono fa ɗumɗa kafo kono ɓe sakara muta waña ko ɗum woni hitande yawtude nde ko ngalu ko waɗa e fette he anin kadi sitamino ni koɗo ɗum da kada dépensé le mo wi eɗen mbawi ya e fannu dépense saabu kalis bersara o duwa waɗa dépense iwat hen o dépense o nin kono ñinin ndirol lekata kafo nin kono kafo nin alora ñinin ndirol kan ñinin ndirol lekata kafo nin kono ñinin ndiri kum woro wulal kata na sawo kono eyyi sa yi tan commission waɗama ko kala ko majji yo ɗaɓitere nde noon si immima ko ma waɗe financé ko ɗaɓe e majjeje jeeɗɗi keɓɗen e nder hitande nde o ñinin ndiri kum woro wulo kono wuli muwan kemen nani dara sitan wala dépensé tan na ñinin ndiri woro wulo konto kono heɗen majjeje jeeɗiɗi ko waɗa hen dépensé ko ujunnaje nogas e nayyi e buuɗi sappo ko ɗum waɗa hen finance e nder hitande nde non tambita socialement men ala kafo ko nder kafo ni metti ko waɗa hen dépensé ko ujunnaje nogas e nayyi e buuɗi sappo ko ɗum waɗa hen finance e nder hitande nde non tambita socialement men ala kafo ko nder kafo ni mbe jandito no demalle kata keka parce que nder leɓe siri sa ya kuuli wulu kuuli nder leɓaɓe kuna jandito ko aynaɓe ɓe fof hawrudelo ɓe kantarlali ɓeele ɓen daña senade ke ban faniyala senade faniya anduɓe men mbi e lonnali ko ɓe senade ina jogui koyɗe kono taƴata yolde e faniya simo ɓarale ɓarabu ka e dulatama hunde wotere tan kollanmi aynaɓe ɓe ko kinema so leƴita kantarlal kala jooɗiɗo ha yii suudu sumi ni siide fo ñayele bomo jekkima yamuta yo ƴefte huntere he yarna jawdi mum isi dota yele ɓe beyamoli mi moldi mi wati kala gudduɗo nagge nge wona buuse mo wona guddo kala men ɗo heɓaya si ñayaji ɗumo janita a buutota yele ndi so middiyata mbimi o buuse o fen a suuña mbimi ko aynaɓe ɓe kalananmi wona arɓe heɗade ko wuyɓe ɓe neriɓe ko ɓe gara ɓe kota ɓe kalane ko wuyɓe ko yimɓe ɓe mbi wona ɓen kalanmi ako kantar laali mbeɗi yanon ko ina nettulolo kantare kumon ɗo ma nettulolo ñin kan ko wiɗata sata mawɓe am wonɓe ɗo ɓe ɓe gacca hakke mi haalirani gandal mi haalirani mawninkinare keɓali men ɓe jam besi hakkilo e besi hakko boyde ay neɗɗo foof anda
besalo leggal fof en ɗoli mum yiri wo yiri na janta abutoɓe a famma si suugi sumi nin bungo janita sa heeɓi huntere leggal sumde nde yiri puntoɓe alon ko janta fa ɓuuta min mulle wi yardu jawdima ate ɓullele ko yoɓe e yiri puntota yele ɓergol bindi ala ɗum ne ko kala kirtuɗo e oto e balɗe nin mo moye ɓurola kawala komin mulle wimano ate ɓullele yo fo ko takki mbimi noon noon même ake a yo fo mi yehino Fuuta atata ɗum fuuta ngaari an wujja yaale toura suña mbimi gaccede ñamade ha mi ala ako yaala ɓula yaɗumo fayina kono bari ha buuse kirtuɗo o ɗe han hittata naggede buuse men go toura kanate ala karatero ɗanta wolna ɓaynaɓe ɓe noon ako kanterɗaɗi ɓe so ɓuule kumal tinnoɗen ndaroɗen una wakili ngalo sabu de ɗum fuɗɗange wiyano ɗum yahata katu ka foñine commence moy ko laɓeta sabu ko kisimata faara fuɗɗi ɗum katu kisima jaaw fara holɗuma commence yehi ha ariɗo fa furata biito oɗon gandi ceerno Saydou ma ceerno Saydou Lom aɗa andi no laamu mum wayi ale manseyaɓe ñame kono laamu Macky Sall makkile manseyaɓe ñame jantere manseya bomma lamɓe tato jawti e manse saba woni ɓe kesane tabbita fop meeɗa artu e Sénégal sénégal nde minen ko poota Macky heeɓi laamu makki e manseya soto kuppu ari ampagay kuppu wolna dunta sénégal wonɗi mi waati o kuppu garo kadi o arat ako ñum kuppoɗum konaɓenaɗa dunta on nani ali hamoy mbone ceerno Saydou koma duwa ceerno Saydou e tubayel moƴƴel yimɗin kennolam ko jogiiɗo ngule e manta ɓenti oɗon ngule si ardinama manta ɓenti oɗo loota ka foña woni wayno coppoya lewre tan kawra e looti ako kolloto e ɓeta kam jiibiola ni woyoɓe sa hawre e looti tan a yawat heɓ lewre jiibila nani woyoɓeɗa alaji kobo ceerno Saydou ñaganama noon Allah balɗe juɗɗe battare moƴƴe ceerno Saydou ma aladani ala mesola simani jata kenne ala Allah jarama on jarama minen saare amin hay goto ala mo wersani sar nde huuri yawri nde fop nde wersi tende fof nde ɗaɓitoya gokken salle i ñaagui konngol daɓɓol kadi en tampi si en tampi tan en ngoɗat en ngoɗi tan en cakoto voilà on yafota seeɗa accon ko haala daɓɓa tan juutata e ko adi hen foof mi salminde président o e salminde monsieur Bamol Banjul e ko salminde ɓe kamɓe dental maɓɓe ngal alhamdulillah rabbil alamina ko hollude won poyen tan mo gandanɗa hoorema commission Ndoga Babacar e commission meɗen Gambie o alhamdulillah rabbil alamina ɗi commission ji ɗiɗi won palanteriel seeɗa ko wonno e nder tundu meɗen ɗo on palantere noon inchallahu summa inchallahu Allah e darade o monsieur Bamol e Allah e darade o président Saydou sabuna wonduɗo e duwaw sa takkima tan hayso tawi a alda e duwaw tan Allah addal barke e effectivement min takkima e moɗon si Allah jaaɓi haysi min ala duwaw min gaɓat duwaw palantere o ko hoto palantere o ko palantere suriel commission Gambie no ɗum andi commission Ndoga Babacar no andi palantere tawno suriel ko suriel jibinami ko suriel jeeyami suriel naɓe no ɗo heeɗi kam presque pendant mi sikki hikka wonta duuɓi joyyi pour programme commission o mais alhamdulillah rabbil alamina e nder suriel si wona Abou Touré a limat ton peut être kanko e Dawda so miñum jarga o a limat ton a yiyata wersuɗo e nder commission voilà te noon meɗen jogui commission toon te commission à la frontière santé à la frontière procès à la frontière oɗo commission waɗani frontière bon mais hikka alhamdulillah rabbil alamina sa yi miɗo haala teddungal Allah teddungal monsieur Bamol e teddungal monsieur Saydou inchallahu Allah e duwawuji seremɓe men palantere o uddi sabuɗa hande secrétaire yiɓe mon commission o si Allah jaaɓi ma andu limande yimɓe verse mum ko adda ɗo ko inchallahu te noon kadi ko ɓuri ɗum duuɓul no caggal ko ɗum yinnomi hollude Bamol mi holla ɗum monsieur Saydou assalamu aleykum kono noon mbiɗa gotono toon mi naniɗo ko welata kam seremɓe hewɓe no ga kono mi naniɗo inde jiyaɗo Madina Gounass e meɗen ñaagui o arɗo ɗo iwɗo Madina Gounass meɗen ñaagui ceerno meɗen duwaw makko e faade ɗi commission ɗi allahumma salli ala sayyidina garamani haali yan ko du haalta on tuma ceerno mum
Assalamualaikum. Jadi Pak Sintu Rahisa apa ada monte konton. Kami ini tanggal itu komisi untuk DPR ikut lagi. Kami nara jadi apa ada konton. Kami ini kamu kimi doha wano kamu jalur kimi doha kami. Kalau bangun jalur konton namanya along kamu dah kombo. Kami nak kati jarga gile ini. Kalau alkaron dia pernah konton. Kami ini lamu. Kalau masa pun dah mau dia konton. Kalau henguara di poin kami. Nata memang naik dia konton. Adi komisi kami nak jarga gile tahu lu fewi ni mana. Pura alkaron konton na pompa. Alam pun fai ko hender jarga gile lagi. Ada kumur alkaron le pernah. Ni mender de do golle ko. Kata memang ni doku komi. Won arino jamanu goto badan non. Waru tambe sa membe kiri. Biya no netto wujane pucci. Esi mola sufura ton sunya. Walla wujane gaye nay chapo. Wallahi mola min sitanta. Ya he bandiji. Yeta sumuliya. Bima ya war uje capande joyi. Garko hen warani ko en jalmi. Men nata memman na be konton. Adi komino salmina jargaji di tawno fewi no wona. Pura alkaron konton na pompa. Alam pun fai ko hender jargaji de leydi. Ada kumur alkaron le pernah. Ni mender de do golle ko. Kata memang ni doku komi. Won arino jamanu Masa pun dah mau be konton. garko hen warani ko en jalmi. Men nata memman na be konton. Adi komino salmina jargaji di tawno fewi no wona. Pura alkaron konton na pompa. Alam pun fai ko hender jargaji de leydi. Ada kumur alkaron le pernah. Ni mender de do golle ko. Kata memang ni doku komi. Won arino jamanu goto badan non. Waru tambe sa membe kiri. Biya no netto wujane pucci. Esi mola sufura ton sunya. Walla wujane gaye nay chapo. Wallahi mola min sitanta. Ya he bandiji. Yeta sumuliya. Bima ya war uje capande joyi min baldu mada. Ikara fo ina hultam luti ngede ma ngidiron. Kono mimi do yigedel gotel. Mara ku kilinni. Bila o commission wada. Ene nyin ka fo loda. Ha nyallunge han. Ko kana bula bi. Hay jarga goto. Ani alkari kilin. Bido o commission mo ki mangari mi yan. Ne ya no kai bo aparga fo tuna di komison wala wa fa aka nyamo alkaron. Tay ko do humpi mi ko hodu. Ko nyin dula jakal le. Walla ko be badana ko ko yawbe dum na walla ko hodu. Wala fo ka fo be do ku men ke kan fo alkaron dinta wala ba. E bene kay dum ko wada ko yata e duubi joyi hikka. Ka fo lo ne nyinante ma sanji lulu. Min ko jimi ko taw ko netto goto are jumba. Ate bele je mo kilna nata ate ya. Ta wona o wutum wali. Na man ke wutu wali. Min badiri nyodo he sego. Ye ara nyo kere sewo. Ille ko weltigo. Ala kontano. Ko dum jarani dum ko. Ajareta ay men. Jepti ko ujunaje sa podori nyame do jepti o kimin ujunaje sa ko Ay sefa wultana ta di kafono. min ko wutum wali goto jimi wadi dum tawo Ako wutu wali kilna nyaari a da panal. e bantan tintinajo goto ujunaje sappo e joyi nak sappo e jeego Ane banda titi ko ni wultane lulu ko wultane woro. e ono wujjantenoɓe jepto ujunaje capanɗe nayi gokko yon bandi Wutu modu ni le fen sunyata kar wulta woro ka yeta di sumola. te hay noon on ɗanotanogo Par o beda wotari bala sidon. ɓiɓɓe mon gona e nangue E sa ngandi wolle be lori tilon. je commission waɗe duuɓi joyi hikka Commission mo elo sa lulu nyina. hay gaynako goto Kantar la hani kili. hay goto meeɗa o ko commission gaari Ane mo kilinde mana tura sala ko rota ko kafo nyala. oɗon kay beele ɗum ko waɗa ko yon oɗon jiiɗi cikkuɗon Est-ce que woto ni kafo le ko ala kontana. on jiiɗa ko waɗa ko de Tali ma kontana. kon anduɓe koye mon Amandi ale o. awa aynakoɓe komin mbi Kantar la den ko. gande commission o waɗira ko sabi Allah e nulaɗo muɗum waɗira ko enen yimɓe ɓe fof Commission mo nyilloda ala na le kirala. sa waɗi hen jawdi maɗa Niere na fulo keje. commission o ko jahatɗo Commission mo nyata ta. sa waɗani hen jawdima Ni ma. Jadi apa situ rahisa apa ada monte konton. calmini e dangal neɗɗo garɗoɗo commission ko wonde betaji goɗɗi elle leydi ɗi Tembe na jadi apa ada be konton. calmini laamu gimmiɗo ɗo ha wano bamol diallo timmiɗo ɗo he gammi Apa bangun jalo konton me alon ka wota kombo. e en calmina kadi jargaji leydi ɗi Apa ada alkalon be panan konton. en calmini laamu o fof Ay manza kunda mo be konton. garɗo hen ko arani ko en calmini Men nata memman na be konton. e adi fof miɗo salmina jargaji ɗi taw no fewi no wona Poro alkalon konton na pompa.
ala fu fayi ko nder jargaji nder leydi ata ko alka holle fannani yimi nder de do golle ko ata men ni do ko won arino jamanu goto badan non waru tambe tan membe keri biya do neddo wujjane e pucci didi e si mola sufura ton sonya walla wujjane gaye nay chapo wallahi mola min sitanta ya he bandiji yeta sumoliya bima ya war buluje capande joyi min ballu mata e kara fo aywa assalamu alaikum Ceerno Abdoulaye o wi himo salmina dental o fof aɓe kafoɓe konton kala arɗo ɗo Allah subhanahu wa taala yettimma ɗo imo ñaago subhanahu wa taala yo Allah yettimma e jaam e ñimma naata ala mo ñimma saylela suwo kono kayran kono meɗen yetta noon seeremɓe men jinnaɓe men men namoroli konton na ni wululali si wiyama noon jinnaɓe ko ƴettandema e jinnaɓe men wuurɓe ɗo e sene e sara nde ha e taridi sara nde ha e arɓe ɓe ni ko morol ni wululali ka tamɓe sate min kono fo sate wotemoli ngululal nin kotolɓe dawoɗa kontondiroɓali e si wiyama noon seeremɓe en fuɗɗorto suryel ha kala ɗo ceerno meɗen woni ni kodoro moori kunda i sadamu tan o suryel la fo moroɓe dawoɗa kontondiroɓal ɓe si ɗum yawti mawniraɓe e kala fedde mawniraɓe e miñiraɓe e kala fedde miñiraɓe koto kunda fokata ɓula koto kunda ni fulagoli dogo kunda fokata ɓula dogol ni fulagoli si ɗum yawti meɗen salmina meɗen duwano président commission o ko ɗum woni Saydou Diallo ɗo e Sara Souna ɗo e Ndoga Babacar no tambita iɓenna président mba kontonna wole mo Saydou ti Sara Souna banque joma kan Ndoga Babacar maro kono yo Allah sembinmo noon yo Allah reenumo noon reena en enen fof alama sola sembola alama kantala tel naate ɓen e ɓuura kanta kuno kono e ceerno Saydou ko yankinkiniɗo ko moƴƴoɗo moƴƴere makko ala ɗo haaɗi mo betole mu mole mu fanama fankuli yandi aya fanjindi moɓe e tout moƴƴo noon ko haalama kala mo moƴƴani e ko min ɓarnete moƴƴo noon si haalama salle moƴƴani sikka ko ɓarnaɗo ni ko moɓe to togo fota doron salle manque moɓe tati bari salle samere yatele makuma so ɗum yawti sande te golle gonɗen ko e diine l'islam gollaten si ɗum yawti ganden ko diinal islam golle mum wonɗen ko jihadu mbe diinal islam kelole la mbole barola mbe jihado barole la kono kala mo golle ɗe foti wel foti ɗum to wel foti ɗum welde ko dirmanaɓe golle ɗe goto kala hino hen welti hol ɓurɗo weltade e weltare nde ko dirmanaɓe ɓeɓe contaniri mbaro ñinna commission o ñinna mbaɗa satejo male mo ñaton koti contano kono wole mo dirman kolti onko men no ɗamino wona ɗum waɗata ɗo e dirma hol feerno ɗaminade hol miijiɗo wondema wano ɗum ɗo heɓoto ɗo e dirma jomale tunge ñimbule ɗamiɗo kono ka foñi ñogon kuwoɓe kellal dirma jom so tawi zaman noon yeehi gonɗama ha wirama hande dirma okkitama hikka koɗo dirma waɗete ɗum ko faaro dirmanaɗo ɗum noon si yeehi ha zamanu yeehi ha gollal gollama ha wiyama fandare hande nde ko dirmanaɓe jeeyi hande o ɗum ko weltare faade e dirmanaɓe nimbaro tata fo ɓaro keta fo ɓaro tata fota dulaɗo to yiko bi fana mo dirmankol niyoleti woto contanoɓe telier sabu inde bonde e wutte bonɗo ɓornanoɗo o fof hande ɓorama ha laaɓi wutte bonɗo o e tuuba ɓornama ma e paɗe halkoyteɗe ɗe ɗen fof liɓama ɓortama woppama sama toli meltumɓe ɗundinti ñarola waranmoli meltumɓe ɗundinti ñarola kalali mel ɓe tarinti ñarola yeɓe jolo bankota ɓe tolta temedere neɗɗo nanɗo e temedere neɗɗo noon nanɗo hande mo keme felenti jambi ɓe majjirama he ɓe majjirama dey filiro ketal de filo keta
hadi ɓe yiitude ko dogande dirma tawa daba mum ko dula goɗɗo yeehi hadema ɓe yiitude hadi ɓe yiitude yiitude ko dirmanaɓe dogande gayi sikka ko gayi woni tawa daba muɗum yeehi hakkan filiɗo karakele wo firmo men karake janniñinindiro fango yeke sikko kono ɗoli kaltale fo fili fango bi gaje a kartana sikkarin ka faaɓe dirma janne wo kara tara dirmata ka tara fili fango ñintata woto yara miroɓe karna dirma tatele kono hakka ha hande ñallunge hande won majjiraɗo hade haala commission koma hay hande e ñallunge hande ha hande e ñallunge hande e hanimɓe ɓi tribulo men to won majjiraɗo hannin men nafen filita hade haalande commission koma ara dirma ala lolode haɗa ma jommum haalande hoorejo commission o ma jommum naata saare dirmata o jannama riyañita commission o la faye futa dirma folo kono Allah ittinde inde bonde bari alhamdulillahi rabbil alamina Allah itti Allah taala yaabo gasi abanta Allah golle muɗum kala no golliri ko noon yarata Allahu subhanahu wa taala golle makko naywata ko kesum tan kala ko Allah itti ittat Allah taala ala baaro ay fembo karabole saare noon bona moƴƴitoya saare noon hakkan wona saare boni arta kadi saare moƴƴoya sate kartiñaale asinamuru koma sate dada ñande nelaɗo iwata makka ñande nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam iwata makka rasulullahi ɓe wala makka tuma men o yaha madinatul munawwara himo yaha madinatul munawwara aɓe tala madinatul munawwara nde o ari madina nde o arno madina nata madina tumomen dendanagal aduna o duniya mumeɓe ko madina naɓe ɓurno bon ɓetu ko makka naɓe madina naɓe ɓurno bonde ɓetu munemu ɓetuti sumandiro tun kurum maɓe madina le ɓetu e peese kayen ɓurno bon ɓetu e peese fof ɓurno bonde ko madina peesar feŋo sumandiri feŋo a koleya tiñariŋo ɓe tumɓe madina satele kono la kono gila ñande waylun lil mutaffifina jippi kono noon nde ñande gilandema Allah jippini oɗo waylul lil mutaffifina birillugo men ay waylul lil mutaffifina jindi ɗum firti ko bone jaygol wodani peesoɓe ustoɓe walla ɓetoɓe sokoɓe wokko tomu munetti ko jaygol hino wodani peesoɓe ɓurtinoɓe jaygol hino wodani oɓe towo ustowo ako jahannaɓe momoye men ɓe peesalo kele ɓalanda tambila bari ba talala moɓen fanan ɓe sumandiro kela ba nakasila jahannaba kimaɓe ye gila ona hande aduna fof madina ɓuuri moƴƴude gila nde ñande noon ha hande ko madina ɓuuri moƴƴude fof ɓeti e peese madina le ɓeteyata ɓeeti minen yo Allah waɗan min noon ala mo kelam fananye yo Allah waɗan en ɗum ɗum ɗo koko duwano yarannali fo Allah duwale mum ko mawɓe meɗen duyno ko jaabima Allah jaabima duwa o Allah jaabima duwa wuyɓe seeɗenɓe ɓe e mawɓe men naali fo Allah duwa aninna morol la duwa a jaabida min jiguiɗumina jeeya e duwa wam a kabade fananna duwa kono ceerno Abdoulaye hino tawtora e duwawu makko gila ñande Allah artirimiɗo 2000 gilin ka sango men 2000 hitande 2000 gila Allah artirmo ɗo ɓirin man soya naati jam so miɗo ñaagotomi gueɗe tati somo ñaago o ñaagoto ko toɓɓe tati aka kara kusaba doronde dani man sobuɗo yo Allah ɓamtu tundu ndu ala mo yo Allah ɓamtan en tundu ndu na tundoli ala mum taala ñaato ɓamtirandu gandal o ɓamtirandu gandal aya kotata londola o ɓamtirandu kawral ay kamɓe mo ken tema o ɓamtirandu gandal e kawral o ɓamtirandi gandal aya kotata londola o ɓamtirandi kawral aya kotata fanantinum ɓe kamɓen ndin ɗe gueɗe tati ɓuranmi ñagade ako ñin kuusaɓole tumɓe kole yarima ko ɗeɗo toɓɓe tati ɓurnoma haton ƴinde o ɓamtanu to gandal o ɓamtamo e gandal londo o ɓamtanu to diine o ɓamtamo e diino kan o ɓamta diwan o e o kawral ɓamta diwan meɗen o e kawral teɓen kamɓe o e ɗum tema
ko ɗeɗo geɗe tati noon hewno duwade kan duwaji kuusa ɓole tunna ko ɓuri heew kewnon e yii nge jamaleje de hay si tawi wona duwawu makko hannaman ka tele duwati kono noon koko o yinno woto fennemaɓe lafiri ngala jilandema on tuma noon ha arandema hande ɓiri wolum fokana ɓula ɓiina ina ɓamti mbeta kan ñaato 2000 sanji wuli fula namanke jaaje tumbunde si wona jaaje tumbu jaaje no fokata ɓula jaaje no mawnu men peeri demba anin peeri a ko ngamera fuloli kono ñille tun tamata ko ɓe wonno ɗanniyankoɓe hande ɗanniɓe heewi tamala siyata anduɓe taw heewani lonnal tumman siya kono noon hande almuɓe heewi taliboli siyata français fanamma fannata ñaato keto banggue français o kadi ɓamtare waɗi kanko ɓi makko nani université seganta Diop adigoɓe karambumba to Dakar a moɗi fanan kata na kilim fa kilinte woni nene goto baba goto ako a sa fono duwa jaabita mo wawide duwa o jaabima sabu na duwaɗo duweteɗo eɗo jaabeteɗo hinani woɗɗodiri duwaɓe ke kanda men anaɓe ta jaabilaɗa men e kada jam fañolale Firawna ñande wiita Moussa Firawna ñande o wiyata Moussa Firawna ba fala Moussa e lummen mi anda aɗa jogui Allah ko wona min Firawna mi anda aɗa jogui Allah si wona min Firawna maalon fo ala taala wota ɓe ɓuuru men mangende Firawna di e ñande o wiitamo hande komi woni Allah mon mawɗo nde ñande noon o wi komi woni Allah mon ñande o wiitamo komi woni Allah mon mawɗon telema Allah alaɓati wol tema tumo sanji tan nanleti ko duuɓi 50 kono Firawna halkama de ya halaki laki duwaw noon duwade aɗa duwo si duwano Allah jaɓa ɗum ala sa jaabi wona duuɓi 50 si tano fa sanji tan nani nde feeñoya o tuma sina banggue ala mo ala taala e duwali kafuy Allah ɓeydan en duwawuji ɗi inchallahu Allah ɓeyday tan ala ɓa kafulale nde wonno duwaw ka tun duwa ni ɓe duwa ala sa aɗa duwo duwano julɓe fof duwa silamoɓe kala neɗɗo duwantoɗo hoore mum tan kala duwantoɗo hoore mum tan men ɓe duwa ala fañede ron Allah baɗi oye so tawi moɗo añi julɗo walla moɗo añani julɗo si tawi himo añi julɗo walla himo añani julɗo natara e l'islam o kon walla e fen koye woti mi moɗo darimo akkana baɓe jandame wataw imoɗo dariɗo mi wiyan noon julɗo añata kam o wiyan noon julɗo añatama ma fo misilmol tate konna de mi wiyani julɗo añanta kam o ama fo o wiyani julɗo añanta kam ama fo ete fen konnatede kono mbawmi wi komi añata julɗo kanko ko wawi wiide o añata julɗo añanta julɗo ate l'islam o konna ate fen konneye dañɗom añanimi e dañɗo noon añanɗomo ndimmen asata yaako ngay alhamdulillahi hakkude ma Allah ine ala tema ko Allah rokkimi ko ala e men ndi ala ko Allah rokkimo ko wona waso amam wasu Allah ɓeydat tan ala ba kafulale sabu Allah wi ala taala ya bangue Allah wi so on manti kam ako naali en tentu si on manti kam mi ɓeydana on siɗo kafu wadde noon manten Allah wadde noon manten Allah nge ala tentu e ɗeɗo golle ñin mbarani kono Allah taala si barko kafu Allah ɓeydana en ayi wadde ndinde ayi wadde ndinde bon kaketen ina moƴƴi fembete ba noddude télé ka télé kili noddude radio ka radio kili fo ina moƴƴi a ɓeɓeteyata ayi so yimɓe jiidoyi si yimɓe jiidoyi ndin tata salkeñoto wiyama yon hotir lawol gongol wiyama noon si on jiidi yon hotir lawol gongol naali saltal ñantata ala silawo tela aɗa andi ko waɗi ɗum aɗa andi holko saabi ɗum mune on saabu ko gueɗe ɗiɗi kuufunale mo ko gueɗe ɗiɗi lawol fof seeɗtanoytama lawol fof seetani no toon seetani ɓe ƴee seeɗanoytama lawol fof settantoma sila o sila ɓe sita seedeyeye kadi ko wona ɗum ko men toti ko wona ɗum on tuma taw julɓe kewani on tuma taw julɓe hewani silamo man siya soɓe jii eɗen jarangol ga si ɓe yii eɗen jarangol ga ni yajen ɓe tañi sila ɗonna eɗen gartirangol ga eɗen gartirangol gam ɓe nañinna hawjuɓe ɓe beeli hawyata hawjuɓe ɓe famata ko wotuɓe famata ko woda toon ite hakkumo famula ɓe mbiyata he ɓe julɓe noon kewi iba fola
misiri mo siyata ko ima famu membe je be wiya julbe be heewi ay so waɗama ɗo o wi si waɗama ɗo ñagar waɗama to ñagar waɗama to kala ɓe jiiɗa ɗum kala ɓe jiiɗa ɗum mel malla fiyala kamɓe ɓe mbattata ɓeɗan kam o commission ɓurtidore ɓen ko ɓe wiyata hankadi commission o ɓurtidole commission o ñin sembo kaputa ɓe natano ɓe natan meli man ɗum si ɗum ɓe natano ɓe nata addat sawral sababu ɗum waddata kawral sababu natugol ngol ɗo hay goto wiyita ɗo ina añi ɗo ɗo hay goto wiyata hino añi ɗo mode ñin konna sabu wona bonande e wona bonande de tiñarte de ko nden ka hoore ko nden ka hoore ma ke fankanta e nden ka jawdi ma e nden ka jawdi ma anin kane nafulo kanta gila ɗum fuɗɗa hikka gila ɗum fuɗɗa hikka mbiɗa ɗamutata ko duuɓi joyi sañji lulu mbeta walla ko duuɓi joyi jarten wonɓe henɓe wonɓe hemɓe ɓelɓe je ko guɗuji joyi tan werti yo wuli lulde ke ko guli joyi ɓe waɗi ade ɗum arde ade ma ɗum arde janni wayna wonna banono durande mum beyi ngamere dolla sakkore tatale woɓɓe durande mum naɓama wonna wawi pucci ha heewi dolla siwoli sambata woɓɓe pucci maɓɓe naɓama haalaka nayi haalaka nayi noon nde ko man walla ɗin solla woɓɓe nguurat ha maaya woɓɓe guura ha maya ɗon siballu foka fa tawa bersani commission ko ta wersani e commission ma werseke jam koɓe bonnanano ko koɓe bonnanano ko men tiñata ye wontani en kisal wontani en kisalake tan e kisoti diina ɗaɓiti ko kisal diina noon ko ɗaɓiti ko kisol dino nata kisole ti wadde en jiiti kisal en e kisoje en yiiti kisal nangenena tiiɗa nangen hen ha tiiɗa ɗi gamuta e bambang so tawi no wonani si tawi no wonani nin tentunde e kewde hane je kewɗe hande sateje maɓe je sa yehi kiikiire sa yeehi en kikire ni tata wuraɗo a yii durade beyiɗe mbiyela ba koreje a yi durande bey maɓɓe tara ndefaɗa artire jikkuye tawa ɗum ɗon fof no waɗa hen sikkite kono noon allah itti allah kono noon allah itti laaɓi so allah itti hunde so allah itti hunde ni ala e femmen mo ɗum waɗa allah iwat ha laaɓa wadde noon ko allah itti wadde noon ko allah itti alaleyamo belaɗo golle allah belaɗo golle allah nimmen ala taala ala mbaɗoɗi yadde ye belaɗa ko allah beelaɗa ko allah waɗi ko ala taala e men ke songola so tawi ɗum ɗo welanima natara ñin ɗum mandi e ñin commission mandi e commission o welatama ko golle allah de ganda ko golle allah añuɗa koy ya ala taala ale mbaɗole kon gandaɗo e haɓo he allah e tani ala taala ɓeta mum fola anne allah ko hoɗum haaloy ton aɗa wawi yawo noon ceerno saydou aɗa wawi noon yawade ceerno saydou e si ceerno saydou si jutuno wala aɗa wawi yawo kuye e si jutuno kuyela aɗa wawi yawo kuye kono allah kamina reeniɓe kono noon allah hino reeniɓe yo allah reeniɓe noon ala ɓe kanta kan ala muy kantala yo allah ɓeyduɓe reen noon yo allah ɓeydo rende yo allah ɓeydo rende alamaɗi kantala ɓe daro ha tiiɗa noon ali sillo aliye bambam aliye timinadi a daro ɗon ha tiiɗa gonɗo e moƴƴere wonɗo e moƴƴere ni men ɓe beteya kono aɗa jogui habdiɓe tan aɗa jogui habdiɓe ɓama ko nelaɗo hawa eɓe kelo sotlal dron kono neɗɗo yo wone gonga tan kono noon haaɓe daro e gonga allah wallanmo tan keloke baral tala ɓe de malale inna allaha ma sabirina inna allaha ma sabirina allah wondi ko muñ allah wondi ko muñuɗo allah talani muñanale ɓeta kan hande hay mo wonani hunde hande haymo wonani hay hunde nimmen manque fendi i aña i aña fendete onno aña kata gonɗo hunde même manque fen fongoti mo holɓa konni surtout fenti o ceerno saydou yo allah renma de ceerno saydou yo allah renuma alamo allah taala e kanta allah reena yeeso ma reena caggal yo allah reeni yeeso ma reena caggal ma reena commission o e kala dillowo e commission o alamo allah taala yaali kanta alamu jaw ala kana jaw sawo mutali ma reena ñaamo makko reena nano makko reena ñaamo ma reena nano ma ena lees ibulubani mara santonin nduma ñatonin koma musuka fukema dindin keba alamali kantala kali ka ala kanali kanta kuno jinko ane ɓe gonduɗa fof an kala ceerno saydou mo dilletata e o commission wallahi taɗon duwana ini mbaralaɓe duwa baɗiye cheikh tidiane cheikh tidiane de almuɗo goto jiɗɗo mo almuɗo goɗo jiɗɗo cheikh tidiane dalɓe kilinamo ñalande wotere o yalti ñalande wotere o yalti ɗum kilina bota almuɗo bota hawri toon e gañɗo cheikh tidiane yermum ala o hawri toon e ganɗo noon wanu makko ala a ñogonte kono o yiɗa cheikh tidiane on yiɗa cheikh tidiane amalla cheikh tidiane la o artini ceerno hanni gañɗo ma o arti o wi ceerno cheikh tidiane
almudo o wimo hande de mi añiɗoma biɗen ñamoje min malla fiɗe sertiji Allah o wimi mi andano neɗɗo hino ani añire akon tummalo e simo konten Cheikh Tidiane jaabi Cheikh Tidiane kaye ko ana naski sar an kan wala ma mushrafu min unami gawri mi ñame una ndiyam jakkida o wi wonami gawri mi ñaame wonami ndiyam mi yare ndemanke jotini sinnomo ndemanke jiitini simmin daki sa yi kan dum hawnaki lekkete noon sa yi ɗum tan hawnaki yara fennema manque kaɓa kukuti jaafoɗon noon allahumma salli ala seydina Muhammad